klik video ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan like kami support channel kami untuk upload. Selamat menyaksikan. Anjing dipet goblok. Udah deket kau belum. Aing ke hutan lo, aing ke hutannya. Masuk lah. Gorengnya goreng. Awal. Kayaknya apa nala? Jok Orang ya tim. Saya. Di Astagfirullah, Ram. mesin Angker mana lah, enak? kada angkat ulah kada angkat dia kan ngereng. Nah, kada. Angker ngobrol ya jeung budak ge. Tuh Aldos aing nyetak tuh Aldos. Segera kembali deh. Oh, mau kembali dipet. Jangan serangan ih. AFK deh. Ini 58. Asuk. Gede Aldos aing stuck nang 500 ya. Adi ha. Adi makan panik bangsat. Gara-gara dia nelpon AFK bro. Mani. Lah. Ya panik mah itu nembak meron. Cara. Tagar. Widih, diplekir anjing weh. Sapek mau kebal. Mana ya keula. Asik. Dia aing make bal mun meunang ya. Alah, ripuh. Hele habis slide. Aduh. Ayolah mantap. Hapus. Anda goblok. Agra mandi Tintit. Dia mun aing keur mau lah nelpon. AFK ya. Ya udah ya, maaf. Elehan bedak. Video bagol banyo aing. Mana ya? Bagol banyo ya ngaposting video di lainnya. Dia seru bolon. Di pretelan tapi dia. Enak ya. Ayo mabar. Coba dak ulang main game bae. Ngobrol aja parusing aing ngajak ngobrol. Ngomong media. Paling dasar e-booknya. Sudah beli kopi ya? Kopi orang ya. Bener mana foto. Ini nyedo kopi tah. Ja, keur mabar ya. Dia dong aing babu dia bae. Ini baperan. Ya, balikan. Kira tadi fotoan bae orang yuk. Kumaha temarana aing ge? Aing le caheum budak main game bae tungkul. Aing datang ka dieu tanya nyeduh kopi kumaha teu ngalunjakna aing. Balik aing pusing. Tanda mah balik. Marahan dia. Datang we. Eta kopi seduh deui di deui. Ayo mabar yuk. Heuy. Mang Sirama dak. Lagi balik. Balik. Nya Sirama ube. Tadi kene balik aja. Marahan. Kunan balik jeung kunan. Lalu aing nyicingkeun kitu lah mah. Diajak mabar kalau bukan wae dia mah. Cek aing mah. Dari ieu misal ada kieu. Aing budak ieu budak mah kumaha teh nya? Dia ge sarua main game bloot. Tadi gua yang diajak fotoan Cirama. Atuh gua ge diajak mabar sih. Enggak cek aing mah. Aing paling tersep sumpah di mana lagi gitu nongkrong gitu. Mau main HP main game tersep aing mah. Sebenarnya gua pernah gendak deh. Hobi mah dia. Kumaha geus sih tersep. Oh, iya mulai hobi karena boy. Aing, wah keur ngedengekeun dia. Aing main gaple minggu. Kebetulan lu main apa dia? Si Gang. Aing rada menang kaseta karunya aing. Kamai doda kadinya nama. Nganeng wayan abe gitu hari
Wancina nongkrong mah nongkrong, wancina ngomen HP mah ngomen HP. Kalau nyedon tadi dong don siram aja nang ada yang lagi aing kumaha teh harina. Tega. Kalau lain eta kan gitu aing mah haru aing ge. Beuki kan serius. Karena anu kari teh ge ari bete mah tapi ari terbete doang ngomen-ngomen HP game dong itu. Kerwancina nongkrong mah aing mah. Ngobrol. Oi, dari sepemikiran teh sih jeung aing. Mending orang jual HP orang, terus duitna balikin ke HP si eta. Tapi orang mau bisa main game deh, tapi nah iya. Coba dia mikir pakai iya yo. Balaan. Nanya ngomong ke aing. Si Pang itu salah. Oh, dia pelanga. Sepdan. Banyak yang ngomong emang gue doang. Guys, gimana bae. Orang patungan. Isukan ta. Ang tebaga duit goreng mah. Bikin apa orang? Ya ki supaya burung. Bilang gua duit. Aing nak jual sepatu bola aing lah. Bulan ta ieu katambahan. Masukan aing nyasakan ieu lemari sugan aing. Isukan kudu aya nya. Nah, Udah siap. aing mantuan aing. Kayak mantuan. Emang harunya bae. Soalnya nyaho kumaha rasana dina posisi nu kitu. Algam. Kumaha barang geus? Oh iya. Oh, yang geus mah. Lah mun udah kenunggan ya. Nunggannya dong. Gram tinggal si Rama. Nangis. Udah ada nya. Ayo jam berapa kala? Ayo. Woi. Barang datang. Hah? Barang datang. Benar. Oh, bener. Ayo guys, Bro. Di jalan ya. Atuh tunggu di mana, Bro? Geus orang mangalanjut ke meula ke demi. Hah? Geus datang wae teh. Oke, geus datang gimana? Woi, guys. Woi, barang nih barang boy. Tah. Mantap kata dia. Orang beres jutaan orang buka ya lah. Apa lagi? Tah. Tadi ada kan. Orang siram mana tadi siram. Cangkit telepon. Yuk sama dengan alam bro. Mana ada? Orang surprise kasih tak. Merek mana dah? Bagus sama sudah. Cek. Iya mah. Dulu tuh yang eta. Merek Duit urunan orang eta. Ram, sana dia. Dia Ram. Sanarin dari tengah HP deh. Sadar budak. Salaman naon? Dung aing kawan aing kecewakeun aing bener ya. Seperti cinta. Neneng dia. Cinta dia. Ya aja bobogohan ge. Kan bisa. Yang penting pap tete. Ayeuna naik ka didak. Kiram. Kurang kabehan dia kumpul jeung nikah si Rama ka dieu. Kan aya nu diomongkeun. Kenal. Tahun kemari. Dia kan balik kemari. Orang main HP. Udah kayak minta hampura. Tah hayang tayang diampurakeun. Atuh dengekeun heulan. Masuk itu. Dewasa. Minta hampura cenah ge. Ieu ka wakil ku kabehan bae ieu ngomong ge. Hampura teh Ram? Budak. Dihampura bro ayeuna bener-bener ieu mah kitu. Mau sakali-kali deui. Aing geus ngomong kitu mah naheun Pak. Oh, Naheun. Udah aing budak ya rencana ya, Rang. Intina mah aing boga rencana jeung dia ya. Kayak kuang tutupannya lama tadi oh. Dong na film-film teh aing boy. Tapi dia ulah kaget tidak ya? Oh, ulah kaget deh ya. Oh. Boy. Kuang tutupan dia boy. Mana ya bikinna? Yang tengah-tengahkan beta. Oke boy. Demi sahabat buah bahagia. Buka ulah boy, buka ulah boy. Langsung Buka, langsung. Sampai Buka. gas, buka. Buka. HP Oppo. HP iPhone lain. Apa iPhone eta boy? iPhone. Hadiah. Anjing.